le Vawiin chu thulo mom deuh pahnih ka rawn share cheuanga Vawiin news ania Hey, Office of the District Magistrate, Kolasib District, Kolasib Judicial Branch in Vawiina. Mo Vawiina thu order an ti chuaka kan chhir chuaka nge Kolasib District chunga dan phallo a rampon atanga Kuhva lak lu a thin ti hriat ani a Ministry of Home Affairs, Government of India lekha le Home Department, Government of Mizoram lekha number po in heng dan lova Kuhvara lak lu khap atul thu atar lang to ani Kolasib District huam chunga po heng dan kala malak na theih chi reng khap atula chu wangin ke John LT Sanga District Magistrate Kolasib District Kolasib chuan Section 144 CRPC in thuneina min pek angin hetiang hian thu pek ka chho Kolasib District huam chunga dan ang nilovin Kuhvara tu ma in an phurlut tur anilova apal tlang nan an hmang tur ani heklo khep mah he thu pek hian chua ani atanga ni somruk chunga huamanga Vawiin January ni som pahnih February ni som pahnih March ni som pahnih March thlavel thleng a huamanga dan bo chian an chuan section 188 IPC mangin shrem an ni ang he thu pek hi Vawiin ni som pahnih January sang ni som ni pali hian court seal nen nim ngetin ming ka zia na ne ati heta hen ron sign da John LT Sang District Magistrate hiu tro January ni riata khanin kan Home Minister pu ke sabdangan Mizoram chunga smuggling re ti top kan manga tin sorkar mi man ruale sorkar mi smuggling ta na mi trakai te po ti re kan vekang atia January ni riata thu soya hei January ni som pahnia hetiang malang na kan Home Minister malak na aniang chu hi kan muleta alom khop mai hi ZPM party an Instagram handle an ron posa ZPM hen ting en caption kan share ve ang Kolasib District ai nang de ufur ani hi ai nang ve kan hi ZPM party ina ron caption le hi chumo athakop mai nia Mizoram hianin smuggling hi atluara North East mainilo India rampuma kan ming chiat na pakhat ani boka smuggling hi Kuhvara ania Mizotina kan buai pui nasat bernia langri chu Kuhvara ania maro chu kan mual pho pui ber chu drugs illegal smuggling of drugs hi ani chuan chuanin kan Home Minister kesap dangan tianga malak na sarkarina abo zui hi atha emema hemi hi Vawiin news ani Vawiin news fresh takani tha katia karon share ngal chewani tin adot leya chuan hi tha ti deuh pakhat kanaya Chief Minister le UK nurse Mizo thon thin Mizoram OET coaching hub ho tu te income ti ani hepo hi atha ka ti ani kan share chokang Vawiin khan Chief Minister pulal do ma chuan apisa United Kingdom Mizo nurse te namu sak thin Mizoram OET coaching hub MOCH Charcos Global Peng pakhat nei tu Pilari nomi fanai le Mary zo than chami te akong asoidanin MOCH te hianin Charcos Global UK te ne na changdunin kumkhat le achan ve Mizorama na an thok to UK nurse na thok dum mi so pakwaten an training buat sai an pass to an zinga som paliten UK registered nurse na thok mekin thlakata cheng nuai thum vel an hlawh phak ani hi cheng nuai thum vel hi an hlawh phak na chan chu India poisa hlut na hi aniama chu wang choni tuna po US dollar khat hi cheng somriat pathum vel ania US dollar za chu cheng sangriat za thum dei ani chu wang chuanin UK apawn ani karinga UK chumo apawn tam tham vak lo po va hlo se nuai thum mo an hlo phak dei ani Mizorama nurse tho ai chuanin UK nurse registered nurse ni chunga in hlo na mana va tho chu hlok don hle ani hetianga nurse na thok turan in buat sa ina chitin reng an ni hianin an ngai to sak ani Mizoram Youth Commission ne na inrem na siamin Mizoram Youth Commission hian nurse training in na an mu chuan sponsor nan cheng singa an petrina ma se hian sponsorship hi
anti top le ta ka wangin har san an tok ti chief minister ne na hian an thlena chunzom le turin an dilani chunzom theise chu thang a chan chu I mizo thalai te zinga po nurse tam takan oma tuna chon in nurse mi pa te po kan tam to a chu wang chon hetiang scheme tianga UK a registered nurse ni chunga na tho theina hlawh po sang ani India poisa cheng nuai thum dai hlawh theina nurse te ta na enge kong a in hong le thei tur hi nge kong in hong sa hetianga an va bo zuya enge kan Mizoram sarkar thanina tharina alo bo zui thei phei chonin a thadon lu tukani Chief Minister chuan tunhaya British Deputy High Commissioner in charge of East India Dr. Andrew Fleming ne na anin komna Mizo nurse tamzok te UK a thon kan rela chaktaka bo zui kan rem ti don boka I nakawa che don ni hi pudu oma po hian thu soina han soi nge a thalai te tan alobom ani chumin na thok tu pakhat chu inni awangin a thei anga chan pui cheu hi a that arin om ani atia until dil chin chang shrilin Mizoram Youth Commission chairman thar tur phone in a bek ngal ani an malak na te chu Mizo nurse na zong lai ten shezau thei se a tha an ti thu a soi bok nia thiante kan thianten nurse an zirme ka ani lo pon an lo pass thuak to emo kan chung te kan mel shet te nurse zir kan shet ang kha chu he tho hi lo va hril theila hei Mizoram OET coaching hub Charcos global peng pakhat pillar rinomi fanai le Mary zo thancha mi te ani hianin nurse India UK registered nurse anga na Mizo thalai te tan na in va thok du ani chuanin India poisa thlakatan cheng nuai thum vel hlo theina tur kha katiang kha kong omani ti kha Mizo thalai te lo mom hle mai Mizo thalai te khan in lo hri la tro ka Vawiin a news du om deuh pahnih ani hei kan sarkar thar hi che chak kan ti don nge sarkar dang te ai chuan in tuna ri chuan ala che chak khop mai khami kha news kha lo mom mema kanon share ve du re cheu ni ale hati zong kha ni ro so